Pak Joko ki piye to? Ngarep diulang tahun kok malah durung ngetok. Apa masih jaga di pintu depan ya, Yu? Ajakan mrene to, Kir. Selak wengi. Bu Nastiti wis nunggu suwe. Nang celun mrene, Kir. Oke, siap, Yu. Iki sing ulang tahun sapa to? Ulang tahunipun Pak Joko, Bu. Pak Romat yang jaga malam di dalam ageng sini. Lah ndi sing ulang tahun?